5 Tomislav Ilijev, broj 7 Kristijan Ivanov, broj 10 Jani Atanasov, broj 11 Danijel Milovanović, broj 14 Klipčo Dorijev, broj 19 Saško Pandev, broj 20 Đorđe Markov i broj 98 Filip Mihilov. Na klupa da zrezali igrači broj 1 Nikola Vujanac, broj 2 Kristijan Toševski, broj 24 Jovan Potlatanov, broj 32 Darko Prišić, broj 72 Maksim Maksimov.
Крена на приворот помеѓу екипите на Владан